بکن ام جبور شهید رئیس بکرم باشتر. Wir wollen erstmal anfassen, eine Minute für die Debatte. شهید ربری تکوشینا من. هذا الشهيد خيراتنا حنا هوالاتكم. هدف وصا أرمان جوي جبيني از باورتكم جيم زيده هوال زانن. يك روشا روش آوا بگشتی لید هندره روش آوا جیده امور کنگرستار و رخصتنا جن زنوبیا به هفر قامپانیا کی دست بیویه. هدفی ویکو ام کارفن و قامپانیا بکن مالی هر جنک هم فهم بکه و هم جبیده فهم کرن به همه جنا. اجبر کو پرزگریکا جنا، پرزگریکا آزادی، پرزگریکا محمیه یکه. Wir wollen erstmal starten mit der aktuellen Lage in Syrien, was da alles passiert, und dann sprechen wir kurz über Kongrasta, Frauenverband Senubia, da sind arabische Frauen dabei. Was die geplant haben, die haben mit einer Kampagne gestartet, mit der Einheit von der Frauen bauen wir ein freies, demokratisches und dezentraliertes Syrien auf, und möchten wir auch die Kampagne ein bisschen aufklären, was deren Ziele sind, was die erreichen möchten und was von Material gesammelt wird, was von der Schritte die haben. Genau. وكيدن جبوكو أف هوالي ماي جنمي ألمان جبو هاتنا هم خير هاتنا عندكن جو تغلبونا خوا جبو ما تشكرن جبربو ما قلت تسكريكي جنا حنا يكم. Wir wollen unsere deutsche Freundinnen auch herzlich willkommen, weil wir Frauen haben eigentlich gemeinsame Probleme. Wir verstehen uns, wir wissen, was für Probleme wir haben. ودورا مرو قارب نرینه هوالا جی بگیره و سر کمپانیا جی ام قارب هین بهتر از باور دکن وقت نفساندن جی هوالی بود دخوینه دست وادی کارن بهتر فهم جی بکن و کارن هین بهتر جبو هر کسی کی جن کی جو هی جی بشینه نبیج اف جن عرب اف ترک اف ارمنه اف سریانه اف کی جا جن کی لکو هبه ام جرب حمله بشینن جو ام قاربن جبرگو پیشنگیا جنه ایرو شورش در روجاوات برای بدره سوریه ده. Wir werden, wie gesagt, über die aktuelle Lage erstmal sprechen und dann auch die Kampagne, wie wir das verstärken können, wie wir alle Frauen erreichen können, Frauen aus anderen Räten, auch andere Verbanden, was die von der Meinungen haben, die Meinungen sammeln hier von den Freunden, die teilzugenommen haben, und genau. اف 14 سال هندره روش آواده شورش برای بدره و به پیشنگیا جنه. Seit 14 Jahren gibt es eine Revolution in Syrien, von der Frauen geführt wird. به پیشنگیا خوشی دروجلاتا نابینده بو الهامت و باندورا خال جهانی جکر لجنه جهانی جکر. Die hatten einen Einfluss auf alle Frauen aus der ganzen Welt und auch ja. اما جنه کرد تایبت و جنه بود هندره سوریه دهنه چه عربن چه ارمنن چه چرکزن کی جا جنه کی هندره سوریه دهنه ایش و آزار شورش هر کسی بهتر جناک شاندیه. Es spielt ja keine Rolle, die Frau in Syrien momentan oder im Nahosten, was گوجاری فاضل نخجنه دیک ببن جبرگو ایش و آزار گوجنه به آلیه خویناره وقت جمع هرکی دهندره سوریه ده و در خدانا بکر همه جنا نشینه کرتنه هر جنه کی رو ایشا شورش دکشینه خواستن جارک ده پاشگوه بکن لهمبری ویجین جنا جارک ده تکوشینه خوا دهندره تکوشینه حمله دست بکرد. Also die Frauen in Syrien haben sich stark vernetzt und sich gegen diese Übergangsregierung aufgehoben, damit die dann eine Revolution im gesamten Syrien durchführen zu können, für deren Rechte denn zusammenkämpfen, sich vereinen, sich ein und auch
miteinander arbeiten können. بیستێمە هاانەها هەندڕێ حەسەکێدە لە هەمبەری vê yani van êrişê ku li ser hemir roj ava Sûriye têkirin taybetî dixwazin jinaş heqûqê mehrûm carî dibêlin konferansekê hat çêkirin û di hindirê wê konferansê de bi hemû qismê civakê êjin di hindirê Sûriyê de bi hev re kongre konferansekî mezin bi hev re hevdû girtin qerar bi hevdû bi yek îrada jin. Sie halt auch erwarten, ausgedrückt und auch zusammengefasst. لهم دهندرة وي كونفرنس تقول لك قرار وقال لك بيجي جبوا قرار بنهم بيتر بيت كوشين لهم بري وذهنيات الشر بكن بالخداني بكن الشر لنا بالسلاحة بحمر رنجي الشر مقاربة لهم بري بذهنيات دسلادار فاشيست والهم بري الجنب طيبات كده وجن هكا جماد زانه الجن بالشخص الجناد الجوات بيكتشويه یه شخص جنید جواب رابه جبولو ایرشته سر جنه جوی دمی جواب کامجی تک دیچن دما جن بکره جواب دیچن جبوی گره که همبری وینا گله کارو خبات وش جبو حمله جی امن ها دور نقاشای بکن دوازده مهد حمله دست بکر کی هفگرتی هیه و دعوه گوهرتن و گوهرتن آدکه دعوه دستوره کی آزاد دکه گوهر کس حق خود گره. Deswegen versucht immer ein Jolani Unterdrückung auf SDF durchzusetzen, um Gewinn für sich selbst zu ernten. Und wie wir sehen, dass er meistens nicht schafft, weil die Völker in Nordostsyrien haben ein praktischen Regime sozusagen oder Selbstverwaltung, die haben Erfahrung und deswegen könnten die deren Freiheit, Rechte, was die sich selbst damals erschafft haben, einfach nicht opfern für eine solche Übergangsregierung. Aber trotzdem, wir sehen, dass diese Übergangsregierung immer noch keine ernsten Schritte nimmt oder keine Änderungen in Syrien durchführt. خب پیش عالم دنیای اولو خب پیشک اول کی ددخه وقو گوهرتنا چیف کش برگو دنا خود خاص گو هل بجارتنا چیف که هل بجارتنا کا چیکره دنا وا هل بجارتنا وقتی هات روکی شخال چیکر دما مرو هل بجارتنا چیف که مرو جگل چیف که و نرین اگل دگره و بنرین اگل فرقیت آخو دگره لیوینا و جبو بکاره بجی جنه تید قد نبه جسدو بلکی چل زلامی شجن دانیه گلو اف شجن دکاره تمثیل جنابه که هندره سوریه ده. Der Übergangsregierung macht oder spielt ein Spiel, ein internationalistisches Spiel oder vorinternationalistisches Gesellschaft, dass er versucht, ernste Schritte ernst zu nehmen und Änderungen durchzuführen, aber in Praxis zum Beispiel die Wahlen, parlamentarische Wahlen, die stattgefunden haben in Syrien, das war ein lächerliches Theaterspiel, meinte Freundin, weil von 140 Teilnehmern zum Beispiel waren nur 6 Frauen dabei. هاتنا پشتی گوهرتنا رژیمه و اف سروک گویرو وقت بجه برنگی کی مؤقت هاتی سر حکم. عملیات نارنج بدلا گوهرتنا چه بکه ضد دستور ده. Wir beobachten die Schritte, was diese Übergangsregierung übernimmt. Wir sehen, dass er tatsächlich nicht ernst nimmt. Also die Gedanken oder die alten Gedanken, was die von radikalen Islamismus haben, wird tatsächlich immer noch durchgeführt. تو گوهرتنه کی کو بده چکرن هر کشمت زانش برگو ام هر کس و دنیا جیت زانه او کیه. Es gibt ja keine ernsten Änderungen in Syrien, weil wir als Kurden, wo wir damals gegenseitig gekämpft haben, wir wissen, wer das ist und all das Feld weiß, wer Abu Muhammad al-Jolani ist, um ehrlich zu sein. شويجن هذا دندرة روج سوريا ده ودروج آبا بقشتي ده جارة كيدن دخوازن نرخي كردا برخدانا كردا
ما بين عرضه تجاه شهيد كرنا جارك يد تخوازنكو اريشكي دم بين سريا جبرانك سياسي تخوازنكو بروجي كيدين مثلا جبو تشارسري جارك دو كرتي تنبه هدف وان او هي Deren Ziel ist es, diesen Revolutionen, was in Nordostsyrien stattgefunden haben, wahrscheinlich unterdrücken und dann irgendwie auslöschen können. Genau. هنكي سرها بيجن دورتنا وروكي فيشن Geht es so oder habt ihr eine? Also ich versuche immer nur zusammenzufassen, was die Freundin spricht, weil wir muss auch دجمنه ما دهندر سوريا دبتايبت أنا كدماكو جخوا هفديتني ما عالية دبلوماسي بهر كثير هم الدرب هم الدولة الهندور الحرو هفديتن هنا دنا بابا هفديتنا دجي هفديتنا أم بيجن اتفاقية دهي آداري هبو وقت بيجي بندوي هاتن دانين وقرك أو بيك بهاتنا ليه روجتن مدي إرشي حلبة كرن روجتن مدي بروواجي كرن دبنا بكي دوغو ما بيكنانينه خواستن گو جاری ده ایریشا سرما بکن و تایبتجی دست ترکاته ده. Trotz all das haben wir versucht, einen Korridor mit der Übergangsregierung zu öffnen, um Abmachung, Friedensabmachung durchzuführen. Wir haben also der Kommando von syrisch-demokratische Kräfte saß mit Mohammed al-Jolani damals, hat eine Abmachung untergeschrieben und in dieser Abmachung gab es auch 8 Schritte, oder Bänder, wo die sich daran einhalten sollten oder müssten. Aber wie wir gesehen haben, es gab ja Verbrechungen gegen diese Abmachungen, Unterdrückung, Verfolgung. Da gab es auch einen Versuch, um den Region zu zerstören. شبوينا جي إيرو أم بيجن أحمد شرع در چناوي روسيا تشيبو چناوي أمريكا تشيكرن أو بخد شرعية كدجرة لناوي كدجرة وشرعية تأخذ درج بربو ناوي بي أنا كم بعربي بمؤقت أمجد بيجن دولتك وقت شويش يكي بو بجوهز يعني يبيجو هرتن أمجد بيجن أوايا نكاره شرعيتك بجرا هجاكي جوهرتنا تشينك بيبك جنة كرد وجنة عرب وحمش جن وقت بالسيستم بالرجيم دولتي كربون تجمنة هبدو عنصريتك نوات شيء كربون. Also der syrische System hat so eine Gesellschaft aufgebaut, wo Frauen gegenseitig Hass geführt haben. Frauen waren nicht vereint. Es gab damals auch zwischen diese Frauen, also kein Kontakt oder keine Vernetzungen. Das war systematisch durchgeführt in Syrien. رژیم هرتم دستلاداریا مر دولت دهیلو کو جن به دجمن جنه جبویجی جن نکاری بود تکوشینا آزادی به هر بک پرچه دما جنا عرب دگوز آزادم ولات ایمنه لجنا کرد برگو ولات بندست بو بجاره کره حقوقی بجاره کره نبو جنا عرب آزاد بو او جنا آزاد بو. Also das ist auch der Ziel der patriarchalischen System, um alles, also ganz Macht in sich nimmt. Die Frauen zum Beispiel, arabische Frauen zum Beispiel, haben damals gedacht, dass sie frei sind, weil die deren Identität haben dort. Aber leider war es nicht so, das haben die Frauen später begriffen, dass die alle, also die Schmerzen, die die Kurden hatten auch arabische Frauen. ایروش برگو شورش روش آوا 14 سالاده بالصدا بحزارة شهید دان بحزارة بریندار دان پنابری چیبو حمز ظلم و زورا گود دهات سر ولاتی ما سر آخامه ایرم دنارن او بدل گومدا هشت گو جنه مجی و جنه کرد عرب حمز جن بهر یک دست دجوینه که دیک دست ایروجی ام جنه آلمان دبه کیجا جن دبه ام بهر هبدو حماس دکن و تکوشینا آزادی ام دکن ایرو. Also heutzutage führen wir die Revolution gemeinsam, nachdem alles, was wir
geopfert haben für den, was wir momentan im Nordostsyrien haben. Tausende Gefallene, Tausende, die entführt waren, Tausende, die versklavt waren. Das hat uns verstärkt, um heutzutage hier zu sein und auch unsere Revolution weiter durchzuführen können. In diesem Monat, am 12. war es der Gedenktag von Hevrin Khalaf, die ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist in Syrien vergewaltigt worden und dann getötet worden. نفس هذا مهد پنجره مهجی آرین میرکان و کوبانه دشخص وید ببرخدانای بتکوشیناوی به چالکیا کو جانی خو پرچه کر او جدوی مهد اموال حد و هوالا الشخص واد محمد هوالا ببيرتنش وام رياض بنش. Am 5. Oktober Haval Arin Mirkan hat sich für die Revolution geopfert in Kobani. Das kennt ihr sie auch schon, das ist ein Symbol momentan in Kobani. Genau, und im Namen die 2 Freundinnen, die in diesem Monat jetzt für uns sich geopfert haben, drücken wir unsere Solidarität und auch Respekt zu ihnen. دهندر شورش ده ملت ما إما تنينا برزقريكا من تني آزادية تايبتا ملت كرد برزقريكا ما آخي هي آبندستي هي وآد دوا آزادية ما هي جبوهجي أف شورش أبو دروجابات دست بيبو شورش كي جوجلك شورش دهندر خد حواندن شورش جوجبوت ولاتك رزقار بك شورش جني شورش جوانا حم شورش دهندر هبدا تجيان بك. Also in unserer Revolution geht es nicht nur um Befreiung, es geht um Befreiung von uns und auch Befreiung von anderen. Also wenn die anderen befreit sind, sind wir auch befreit. Und deswegen gibt es auch vielleicht 2 Revolutionen in einer Revolution oder mehrere Revolutionen in einer Revolution, wo man für seine Identität erstmal kämpft, für seine Rechte kämpft und auch für die anderen Rechte. für die anderen. بفكروا رمانكي غوربرا خوجمر داني جبو حمي جلا نجبو تاني جالي كرد إيرو فلسفاوي دروج آباد بروجيا جوهات ونشتاندن بشتي بالصالة رجيمكي غورسروي ولاتي بيك دنگ بيك بناوي يك بارتي لسر جالي سوريا ده وبتايبت جبو جالي كرد سوريا وكهف بعدالت ديمقراط وآزادی خاص بویرنگی ام تخوازن و بویرنگی تکوشینا ما يجبوه به. جنان ام سوريا كآزاد ديمقراطي وننافندي آوا بكن. جن جيان آزادي. جن جيان آزادي. بتحالف النساء سنبني سوريا حرة ديمقراطية لا مركزية. المرأة الحياة الحرية. المرأة الحياة الحرية.